Shosho kazi njani, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Poeteda DJ. So today sibuyele sifuna ukwenza i-reaction ngengoma nje ngamaskandi eshisa bhe iphume kule album yalomjida lo waseFriday. So umfaka Msezana okhipha i-album umhla ka4 July. So album ngizwile wona yodwa but ingoma engithintile i1 ndiyona ngoma engibona ngathi iyatrenda, ngibona ngathi nomnyakazo because right now ku YouTube ngibona ama-numbers ayo i-approach i-million, so iza kahle kakhulu. So igama lengoma ibizwa ngoske kwandlwana, so usho ukuthi la umjida mhlawumbe okhulele emzini wabo ongathatha entweni, but ke umbuzo wengoma uthi wayishela kanjani intombi yami lo. So kule ngoma uhamba nomjikelo nomzukulu, so ingoma iza kakhulu, ine message enkulu especially labantu abahosisi abathanda imali. I think i-message nje iqonde ngqo kubona. So ngithe nje uSpeaker Nawe esithi uyi-highlighter because ngeke ngayibona ipromo lomjida eseza la ukuthi no umfowami Msezana uzokhipha album umhla ka4 July but angayinaka. But ngithe mase drop i-album ube album ayinawo ama-features amaningi, khona ingoma enye nogatsheni ngeke ayilalela na but ayikangeni kahle, mhlawumbe isazojwayeleka. But lena yonomzukulu ngibone nje even ku YouTube itrend lapho YouTube Music iyatrenda ku number 19 at no. Okay, I think le ngoma mhlawumbe ezinye ingoma ezizoba nkulu kulonyaka. So ngithi ake sithi shawuzuma uSpeaker Nawe simcheck lo mjida because angaze ngizwe ngawo before umfowami Msezana. Igama kade ngilongilizwa but umusic wakhe bengakaze ngizwe ngayo. So I think umunye umuntu ozoba nengoma izoba big ngoDecember because le ngoma enomzukulu, indlela ebhalwe ngayo nendlela nje mnandi ngayo, nendlela abantu abayamukele ngayo. So I think makuza kuDecember kuzobe kuyingoma ezinye ezobe zibig zamaskandi, even ama-numbers izobe kude kakhulu. So umfowami Msezana I think uyapheka ngempela, upheka ngempela futhi la ubophele ngempela. Umjikelo bengakaze ngimnake kakhulu naye but unzima kakhulu umjida ngihook lapha i-chorus. So I think leyo ngoma abantu kumele bethi win attention. When it comes to umzulu angifuna nokukhuluma kakhulu because I don't think ukhona omunye umuntu omdlula ngama-vocals maskandi labantu abakhona, especially le genge lesencane safika. I think umjida uhambela nje yedwa kakhulu. So umfowami Msezana uyapheka, upheke kakhulu and I think le ngoma yakhe nje sesingakuvuma sithi i-hit song because ayiza kabi kakhulu. Besides nje ama-numbers e-TikTok, indlela nje eproducewe ngayo, indlela esounda ngayo, i-mastering yakhona, I think uyapheka umjida. So i-Friday ayiphakeme because angaze ngizomaskandi wase-Friday before mhlawumbe umuntu oshayinayo ezibe mkhulu. So I think in this time baphethe iqhaweliza kabi. So nje besifuna nje umbheka nje uSpeaker Nawe. So i-album yakhe ikhona ku-YouTube, kuma-DPSD ikhona yonke indawo lapho, ikhona ngibone ku-YouTube, ikhona ku-Spotify. So abantu abahambe beyolalela lapha nama-streams azokhula because ku-YouTube already amabhingi akho ayacomment like i-support inkulu, noku-TikTok iyatrenda kakhulu. So besifuna nje ukhighlighter leyo ngoma emaskandi. But-ke mhla ka-30 Speaker Nawe Impucuko Festivals on awe.